Ndereti ya kana kuri na ngayukano kiama-ini kia Jubilee riu niyo ereirwo ni amwe a atongoria aria mahagurirrwo ita-ini mwaka wa 2017 na aria mateteire urumwe wa kiama giki makiuga ati gutiri na ngayukano gatagati ga President Uhuru Muigai wa Kenyatta na munini wake William Ruto. Ndio president wito na munini wake ni marutaga wira o wega na ndiye ndaigwa makirana ati wewe witanga anga wewe kina jiguaga maketana my brother. Ingena kuria andu a Kiambu tuikare twecirie wega which direction we want to take na tutige gutwarithio direction tutarenda tutwaro ira turenda na tucoke twiro ni mundu muthenya uria ngamenya Jubilee ni yakwa ni ria muthamaki witu akarugama aire gutire Jubilee. Ihinda-ini riu Ruto athiete na mbere na kunyitwo mbaru ni atongoria ya kuuma kaunti-ini ya Kiambu aria maugite ati ni mehariirie kurugama nake na gutigirira ni akinyaniria kioneki gia gutuika president mwaka wa 2022. Mugikuyu ino kwenga kireko nimutekania nani enyo ndato no dire itenye jitana Ruto roka mukira hinegete nimutire kireko na moja na mukajokia ye kautawira na Ruto ye kuhanania ye wa kwa Ruto ye watagataga na kwa goikara na kuuma. Uteti wa kaunti ya Kiambu naguo kionekana kwanjiriria kwarirwo na njira nene na dariri cia hitahitano ya giturwa kia murugamiriri wa atumia cikiyumiria na njira nene. Tuimaja juri twamutigeire atumia ange mokire mara makiuga mokerero misara mara makiuma kigathiriria kuria kama maundu mange mari kuria umbere ma slow down eno ni Kiambu na ndiendaga kwirwa kani uturathia he mundu ukurira barabara gatagati atakumenya raini riari oria gambiria kiuga misara yokerero ni very important hau no turikinya mundu akore ni orire njira. Handu-ini ha Kameme TV mohoro gitauritwo riakwo ni Kimani wa Gutiri.